Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka khat riu tarik mentau benai yayong arjar khat kendai ka KGP Sinot Mingi Secondary School Pongtung kala yo ban play ya ke yeng hostel jongki khana kantai kiba pule hagani ka school yagani ka yeng la play da moderator jongga KGP Sinot Mingi u Reverend Bibi Lamin upalong u kongsan hagani ka jingyalang kabalalong hagani ka sngi hagani hi ka school rengkat ka jingedon lang ki weide ki pastor bat ki Shakri Balang jongka Balang Presbyterian balayathu khana lengkot shapang ka jingtei yakani ka hostel Dau Secretary jongga Managing Committee u Reverend D Nongrumjang. Lapanya yakani kejinyalang hagani kesngi do President jongga Managing Committee jongga ni ke school u Reverend HM Walang. Bala sedang da kejing pule ya kikiti na ka Bible bar kejing duai na teman basan KD Maukon na ka Balang Presbyterian Pongtung. Kibala ajing keren hagani kesngi kikintup ru yang moderator Khat Ar Balang Presbytery u Reverend KL Tensong ka chairperson jongga Khat Ar Balang Presbytery ikong S Tensong u Block Development Officer jongga Penursla CNRD Block uba B Kongla bat urang ba asnong kasnong Pongtung uba Ars Imle. La sedang mentai ya kene ka hostel jong ki khana kantai ha ka khat khandai tarik ubna ya yong jong snem arjar khat pra ha ka jinglut ka bakot arpho lak tingka ka ba layo jingerap ru lengba u MP Shaka Lok Sabha na ka Shillong Parliamentary Constituency uba Vincent H Pala bat tang ha po sisnem lala ban pendap ya kene ka yeng Mensim jangka roya utram Mensim jangka roya utram melong bakrau Bamidon ringkat lem bat ngi haki senjam jong kejing em bat ke jak lendi ngi ai nguk ru bami pen pau shna kejing em bangila ban pediang ban ithu yama kumutrai bagundong pen em jongi uji sukres ngi ai nguk ru bami pen mat shna ha kejing em kejongi ya kabor ban ya kejing trai pla kejomba ya ka bangila ban long kumni kumbangilong Terai meyoi na kabenta jongi kumbangilong ko kenrat kat bangila ya kabandon lang hapo jong kedika jaga ko kenrat hapo jong kedika yin school ngimla khanda snongu ya me ko kenrat habangi phaidin ya ke jag lendi ko kenrat jong kedika school kabadon ha kedika jaga ke jongi ngidap ta keding snongu ka bakrau namal bamela Christian bor ko kenrat na kabanda ke sinod ke jongi lembaga Christian Education Department bagala ban penyeng ya kan ke Islam ai jing hikai kalong ke jingker khu ka bakrau na kabanda ke snong ka thau kalong ke jingker khu na kabanda ke parasnong ki marjan oi ku kenra iara bakanang roy sakrang wat sakmat ku kenra bakat liat din na ke jaga ku kenra kan pur saudong ya kini kithan ki bagi ke jongi bakan nong ke jingker khu na kabanda ke jingen ke jongi bat bakupuron ke jongi ku kenra kanang kiu syajrong bat kam syajrong ken mau ya ki benta baro ki bagi don ya kapan pendap lengba jong ke dikapor ngi syania ngi IT bamanda yat haswa ki ai baro dalau jong mensim jong snow ya ke tikuan de ba ma ki ti pelat kelengkang ki ba misyang ke jingen na baga kerteng ke jong ujisu ubana nasaret ni tuai amen hakana jing ya lemti ke jongi ni sneu ba ha banya thu ha na po ma house nem khat a ha ta ke jing yo ke jongi ke permission na ka senot ban thau ke hostel kan thai ba senrang ma house nem khat a ubnai July ni sneu men sibun bang le yo ya ka we ka scheme ka barit ka scheme MP ka long tang hndeu la bat na ka leng ka MC ke kon be ban china no swa ya ka hostel senrang bat ko molong meneh ke jing ya jong ka por le yo i ya jing don kam ka bakrau bagade ban don no ru ka hostel kan the kumta hau January 2000 khat san
managing committee kala thao ga fundraising committee nama ha do por ni pat yo scheme ai ban sina hostel kan thai te managing committee kala thao ga fundraising committee bat kani committee kala trai sitam kata bat lala ban penlong ya gospel concert haga sautari ubnai Desember akhir khatsan hapen usla bat ka jingmi nang ne le kot ban tei ya ka hostel kan thai bat ha ju ka poro na ka jingmi jo ka pisah kum ka managing committee ngina perkhat ha ingin pendon kami ka jaka ngi pat yo ka MC ka ikut ban pan jaka na sno ban ong a jaka nang menta bang sina hostel kan thai ngan ya thu ya phi ba kal badang ya ke por nama ba sno kampat la ban a jaka bilang pensong suasi por ha ne jaka ba sejrong ten re ya thu ya phi ba hadin hagas nem ar hajar khan hinyeu jong na January le kren ha committee le pentip aka MC baga sinong klala ban ai jaka bat kuntang le pen kre ban teino da kata ka pisah bami na gospel concert wala penlong ha penuslah ka sautari ubnai khat ke bami kum basan laktam ee tenre ha ju ka poru ipen pau yung sewu ko bakraw ya boleh baga sinong kala jaka buat ilayo ru ya ka order now DC bawan lengba jong MP scheme bagin sinai go hostel ba ka jing lut ba ar thola bat kan ne ga de ko momen ba menta bang ya lenti kum ka school wat adalah pen kala nong tre na kalyang sinot na tra kin ton bon ke jing pen thut ha kalyang ke jing pen ya ben ya kam ka jam hang ni re ni ngewo si bon ba na kalyang sinot ka bat la ka jong ke jing pen ya ben pen ya renti i kam school bat ha ka ju ka por hadu kani khlimat umta interest dang no ban pli ya ka hostel ka thei beng la nganut na du usnem a hajar khundai hadu menta ken dia ha ka jing dai bat kede ke school ni bat hostel bor ngasong ublai ba kum ke balang presbyterian ni hang ni rilum ke sejantia ni bu bat ni try ya ki kam ki ba jisu loi kai ba pha ini swab kiu sebleng lek cik berthai banyala bi gospel berdriu paro bat ni pendep ru iki lightly ki ministry ki borobu ka balang ka ministry juga jingala ministry juga jipin khia bat ministry juga jingikai ni don na gani ka jeka gani ka school kadai ka wai ni ki ministry ki botra jingi juska subu ka balang jingi ban pendep bat kata kadai bangin ai ka jingikai kejing nang kejing star ya ki kena school bakin yo kejing nang kejing star kejing kam yo kalau wai kalau syai kejing ki bag ukum ju amtang kejing hikai kejing star roi bakin tip ka ko long briu man briu bat kham tam balang bajong ke school kum ke balang pestrian nilai yo bani lap sibun ki mesin bokodor barwan ra kejing tip bag kejing pedem kajong tra jing express ti ngidap kajing kemen mo blay mata kadaw wai hakil long swa man swa jungi ya kene kajing slotu bat ya kene kajing ipaw bat penyar ya ke gospel kajing ndai tang ki saw kun ro jong ke balang jungi henrai ro ban kener gi kti ki waipat ki mesim bokodor kamtam ki budun kam me ki jingput in budun express kum ke sinat ni persyang bantrai ki kam ban pendep ya ka ministry jong ke jing hikai ke jing pun khia ni don ka stal me ki KJP assembly bagi kam yalap ki yalap opo jong ke sabat sebar kunjo
Tenganget mata kedau ba kajing persang jungi kum kesenat. Kalom kajing kerkui ni keri bat kajak penri jungi. Kaba abangi pen I kum ba kelas dang bandu ya katakan nam keburam kabangi tip kum keri jong akor tibriu tiplai. Rai ngadon kajing beskem dalam baju ni kastal lamba jungi ke skul jungi ni Gidong terai gino hikai, entang ba pit giding nang jing start ini gikina. Lebih hikai ki ban penet ya ka ko tipriu tiblai. Jong ka ni ke skul, ba jong ni kina. Ke balong ka wai ni kinam na sob sorong ban yetu ipi ba abang gelej kumi bat ki jeka. Sautunat ba ki priu ki itu ya ka ri kasih jantia jongi kum kari tiplai. Bat na kentu kerpa kipi dokter yang ni bat kena skul lapin sobhaban bat ia kata kaba bulai ai kerpa ini ban ri ke kor ke buram bat ban penon ke ri ke jongi ki briu kin pet ba entang bangi don ke tinglong don akor hendrai Riu kini iru, dor bapa riu kujong trajung ibu Jesus lengba kini kejakan, malam kini keri kini kujong. Haga kerteng kujong belai kupa, belai kun belai mensim kut. Na ot ya ini uriban, kum kedah kebengi pli ya ke girls hostel jong ke KGP Sunat ini high secondary school Pongtong. Belai keku ini. Nak dan buram kejogo. KGP Sunat Lingi High Secondary School Pongtong. Napli yakini ke hostel Kentai. Dan program development monitor KGP Sunat Lingi agak country utrik bunai April Arja Katindai. In the street of every village, every city soaring town, empty people live in the